Assalamu alaikum, hurmatli Bishkek Xabar kanalının ko'ruvchilari, hurmatli mekendeshlar, amansizlarmi? Barchangizlarga qutman kun. Bugun 27-noyabr 2022-yil, hafta kungi jekshanba. Biz qayradanli unalarni tartuvni ulantamiz. Biz bilan choy bo'lib turibsizlar. Videolarni oyog'idan chayin ko'rib, kanalga xattalib, kommentariy yozib turingizlar. Birinchili oldimizda audiator turadi. Şunlardan başlayıverin. Bugün gün ayavay sonun. Şuna yerlerdagi ayavay köp, unalar anan dagı köp. Bizni kanalga xattalып, çoğu болып turыңыздар. Biz tartını ulantabiliriz. Так, бұл жерде Audi A4 turadi. Так, бұл A4 280 ming so'm жазыптыр. Telefonu açalaslar, жылын объем жазбаптыр, üstünde lük var eken. Şuna avalda A4. Так, бұл жағында Honda тұрады. Так, Honda Civic дейді, жылы 2000 екен, объемы 1.6. Коробкасы автомат. Так, $3800, 0770 08 02 53. Şuna номерге çalaslar. Honda Civic. Bu жақта Golf 2. Golf 2. 88 18 mono mexanika 230 ming so'm. Şul iki номерге çalasızlar. Golf 2. Passat B5 Plus. Так, 98 18 ekan, 240 ming so'm. Номерге çalasızlar. Так, 502 90 90 41 deydi. Qo'lla turamiz, rais. Aka bo'la turgan qancha bo'ladi? 230. 230 bo'ladimi? Probek qancha? 90 ming ekan, ha? Yaxshi. Shunday. Bu 5 plus. Nexia 1. Nexia 1. 97 ekan. Объемы 1.6. 120 ming so'm, расход 8.9. Nomerini жазбаптыр. Так, Mercedes-Benz 210. Havalı жақшы. Так, 98 24 350 ming so'm. Şu nomeriga çalasızlar. Üstünde lük var. Salonu koca. Bu жақта B4 turadi. 94 18 mexanika ekan. 220 ming so'm deydi. Şu nomerga çalasızlar. B4 döngölөгүнө bağlı. Arka жағынан da көрсөтүп коюн. Gidravlikası var iken mono ekan. Tak, Passat B3 92 objem mexanika 180 ming so'm. Nomerga çalasızlar, üstünde lük var. İçki salonu görüyoruz. Salonu açık ekan. Tak, probek 268 ming ko'rsatib turadi. Passat B3. Sirtqa bağlı yaxshi, döngölüklari. Так, bu жақта Mazda deydi. Mazda 9 deydi. 98 25 ekan. Коробкасы автомат 220 ming so'm deydi. Şu nomerga çalasızlar. Mashinasizniki qancha bo'la turgan? 200. 200 he? Tak, shunday ichki saloni. Tak, probek 198 ming ekan. Коробкасы автомат. Shunday ahvolda. Nömrəlikləri havalı yaxşı. Üstünlük var. Tak, Vento. Vento turadi. Tak, qancha ekan Vento? 200 ming so'm deydi. 92 18. Nomerga çalasızlar, mono mexanika. Salonu.
Probek 191.000 kilometr жүрген. Vento. Abi. Бұл жақта Matiz 2. Matiz 2 тұрады. Matiz 2 2007 08 200.000 сом. Коробкасы автомат. Şu номерге çalasыздар. Авалы жақсы. Bir şey kala. 210 Merz 97 29 коробкасы автомат 480.000 сом. Telefon номері çalasızlar. Üstünde ölük var. Qaysı? Gece tatlı mı? Ford bu? Bu. Mal bu? Ne maşına bu? Nissan deydi bu. 92 объем injektör eken, elektropaket 120.000 сом. Bola turgan qanchaga berasiz? 100.000 ga bola? To'g'ri. 100 ga berasiz. Bo'ldi. Probek qaysi yoqda? Ha, probek 280.000 ekan, ha? Почти. Qayerda yurgan mashina? Bu yoqda. Shardala? Yaxshi. Mercedes-Benz 124 91 23 260.000 сом коробкасы автомат. Satılıp ketdi, bo'ldi. Satılıp tur. Жақтан тарта береміз. Nissan Primera тұрады. Qanchada o'tdi Nissan Primera 2003 2 объем коробкасы автомат. 530.000 сом deydi. 707 88 82 52 degan nomerlarda. Shunday. Primera. Avvalo yaxshi. Bu yoqda Chevrolet Deolanos deydi. 96 15 Prosga 78. Коробкасы mexanika. Shu nomeri bor. 125.000 сом deydi. Avvalo yaxshi. Audi A4. Audi A4 97 26 280.000 сом. Nomerga çalasızlar. Rasxod 12 deydi. Cabmen variantlari bor ekan. Daha bir Mercedes 89 26 210.000 сом. Коробкасы автомат. Telefon nomeri. İşte avvalo yaxshi. Nissan Primera 2001 2 объем коробкасы автомат. Полная комплектация deydi. 280.000 сом. Telefonuga çalasızlar. Nissan Primera. Bu жақта Leo Tassi deydi. Shunday buni ekan. 2004 2 объем коробкасы автомat. Gaz benzin 400.000 сом. Nomerleri. Salonla jauh. Nissan Primera тұрады бұл жақта. Сода болып атыр. Так, 2002 2 объем екен. 180.000 сом срочно deydi. 0702 68 16 98. Şuna nömerlerden. Nissan Primera. Tak, Passat B3 Universal. Tak, 210.000 сом deydi. 180 telefon nomeri. Tak, üstünde ölük var. Bagajlığı var. Salonu jauh. Passat B3.
Nexia 2 2010 deydi. 1.5 mexanika 190 ming so'm. Sizga qancha bo'la turgan? Qancha? Bolori 150. Bo'ldi. Shuni yerga chalasizlar. Shu baykaniki ekan. Shunday. Hozir Nexia 2 150 deydi bo'la turgan. Bu жақта 07 2006 1.6 deydi. 150 жазғансыз. 150 миң сом deydi. Telefon nomeri бар екен, коробкасы механика, расход 6-7 deydi. Ішкі салону. Шындай. Алда 07 görünüzler. Açılasağız. Bundan ne maşına ekan? Subaru deydi. 98 obyomi 2 deydi. Koробкасы avtomat. 300 ming so'm benzin. Nomeriga chalasizlar. Vakasiga qancha bo'ladi? Bolari qancha? Shunday, havola. Ko'ram deydi. So'lashib ko'rasizlar. Havola yaxshi. Yo'lakdori. Ishki salondori. Subaru Legacy ekan. Hurmatli tuğanlar, shu bilan men ko'rsatuvni jintaqtayman. Keyingi beruvlardan omondashgancha sog' salomatda turingizlar.